to Friday, Bamba Sompa. Oh yeah, they were not to you before. Oh yes, oh yeah. From Sony and your rabbit. What is Sarada? One such rather. We are teaching young couple, and then sue your yummy. What's not so much for your yummy? Yes, Lord. Yes, should I would be? Yes, so would the animal. And you may have out in Concomiso. Yes, I said, what's an offer? Your pager, yet I was. Raja, and you young county, and you lay so. Amen. Amen and amen. Nyankopon enhyira opi minister comfort. Nyankopon enhyira no anya okese. Se wa ma ho kwan awrade afa so ame asole Nyankopon. Nyankopon enhyira opi. Ebre de ebre no aso. Ye be koye papa ho Bishop Abeseki kopon de awrade asoma na wieyemre mu. Se onfa hintasem emre nyamema. De ye me de wo ye papa ho ene se okan kwagesem. Timpempem no atie na onyankwagye ema ne kra na dwumadie no wo bewi a wo se fansuo si TV ne so fansuo si radio no so obompa yegu so nipa no mu a wo ma da boni mu wona ebonsam afomato mpokire mu no na mpokire ne esane na nipa edi adanse o fidua mu ha
and never be fun so akasa. Yes, never kon and chen yama na kwaba. Na de never did ya suma no or their blayin. Bishop o my yamo kwaba. As of me Joshua Bru. Na Cedar our team no mo promote say. Nyankopo enshira upi. Amen. Na nyame nshira Sompa TV ahwefo. Ne Sompa FM atiefo. Ne won so a otie wo Facebook ne YouTube nyina nyankopon onhira obi bibiara. Amen. Na yeda otumfo nyankopon asese wahwe yeso ama na wotwe akwa aporo abeto yen. Osofro efri duada ekosi fiada no. Encheba. Dabi. Anso emonsem no edoso. Nti wa wo hwe ya otie yen. Na wotwe akwa aporo abeto no keke no. Wedi afe baako. Wo beda awrade ase ama wo kra na wada awrade ase ama wabusua. Ebia na ne de kan wo hwe yen. Na wotie yen wo Sompa TV ne Sompa Radio. Cedar hour na otie yen. Efri edadwoada ekosi fiada na edi dwumadie yi ebrew. Na ni gisem ewo mu nyina ne se ye de onyankopon asem brew wia. Ye no bom paye de yakoma so ade eto awrade anim. Na awrade nam ne dom no so a oje ne ma empempempemben kwa. Enti nyankopon hyiraw sembre bia wo sai wo mbre na oditie Cedar hour e wo Sompa TV fidikasi so. Na ni gisem ne se ye ba Sompa TV so ni papi nso omo asesan won ena so muntie Cedar hour omo nai nyame nhram na mre bia samba ko pe na meka kire mo se muntintim na mamu hihim mon ko so a wo so madwuma yi mu na ye nim se ye bre enye kwada se tetefo no bre anye kwa ye nso so ye bre no enye kwa amen ma me fa sa akwanya so na me nko MCR azuka bema obo fanda de fa onne na djuma ye fo ni nyina omo bo djuma papa omo na mo chinchin fidi kese ya yeje ye homena e wa Sompa TV so anwumere nyankopon onhyira omo na omo bo djuma hallelujah amen na sani enim no efri dwada kosi fiada yeyi okuada ni efiada na si ho a yedidi djumadi sonko ni nyina ne se nyankopon se otumi ade nyina ye anso ade ba ko pe na wontimi nye se ono ankasa obeyi ne ho aye yes na ye ba fidie so a asem ba ko pe ne ye de bre ahwefo ni etiefo nsem a ye de bra mu nyina ne se hefa na ye gyanom nyankopon no wo where is the God of our fathers enti sabre die faufon no na fere obi no be so mfro obi na ka che ne se nyame akoa no nyame somafo no de waka no ho asema cha na oni ni team ni nyina aye krado enti onfa ni TV no nya dan ento Sompa TV na onfa no radio no so nya dan ento Sompa radio anase onko Facebook wo eye Sompa Facebook ho na ene obeye nhira sabre de yenko eye space ne so na ye mo a enne omo ne ye som no so akwaba if it's a Facebook no so ayehye YouTube no so ano so ayehye so for Emmanuel J Bishop ye mo akwaba ye borra Facebook wa ajakwa manado e wo ho a wo hwe Dinosaur enso wo ho Noble Queen Hamdi enso wo Frisia Ntwua e wo ho Safo Daniel e hwe free UK Prong enso e hwe yen Samuel Danso e hwe yen Davis Mira enso ehwe Patrick Osei Akoto ono nso ehwe yen Aisha Dauda ono nso ehwe yen dodo no a eguso a ohwe ye beko brother to nchen papa me so ma bo ra YouTube na YouTube no so aye hye papa enhiraba ejina so one yesom Anthony Poku ejina so Ivajan ejina so Nora Yadomboache ejina so Ata Francisca ejina so Abena J ejina so Angelina Fokuyo ewo so Cecilia Abenanto so ewo so Afriye Ama ewo so Zinabu Amadu ejina so Josephine Ofer ejina so Nana Akosuya Jamena ene yesom Mabel Adoma Nyameche ewo YouTube no so ne yesom Safo Samuel nso ewo so ene anwumre ya papa omne yesom ewo YouTube no so for Philip of course Facebook no so
Amanda Ejay ewo so Papa Eko ewo so Kwabena Ado ewo so Sapon Vivian ewo so Edusi Poku Enoch ewo so Felicia Nchuwa Boama Richmond Nobel Queen Hamdi omunyina ewo so Jacqueline Ampofo omunyina ewo Sapon Vivian omunyina ewo so Idrusu awudumu ejina so den Samra idie obefa phone no na wa like Sompa page no na wa share link no na o share link no wi abomoden asa o de o comments so ebaba me ba fidie so a me kan kire wo se o kan Daniel chapter 12 verse 3 no o se na badwemma no be hyen de otimidi okra ba ko ba osoro ahenni no no o be hyen se osoro nsoroma na de otimidi ni papi ba osoro ahenni no no Tresem so obeshren se da pem ensroma enti ene link no kaka wo share no obi betie nyame asem na wa fawrade se ne kra ne na genkwa e ba sa na wo share link no wona waka sa nkwa jesem no a kire enti group bia o wo so wo phone no tam link no nya dan entum na obeye nshida if so here the great commission according to Matthew chapter 28 yes wo kono se ye nyina enko wiasa fa na nyina ko ka asem papa no enkyira body nyina enti wo so kwan ya wo so be fa so a wo be kan nyame asem no bi ni se sabre wo so be share link no na odo comments so aba na sania me no kan se na wotwe bia ye yinsemfo abaako na ya bobo ho sania ye de nsem no toto twere sem no ho na de atoto ya brabo ho awira ho sem no se 2025 nipa ewu osofo omodoso 2025 omo wo mu bibidi osofo omo abre a edrusa fe na obedi ne breso aba wewu ajajapade ni nyina ebi kura ewu ama asako ye cotton sem omo wu echi kura no osofo ekire se basa enefia day osofo ko mo kire kohwe eya meka se enne ye market day kese mamo kire manfo enne ma kire manfo nyina me chia mo me mamu nyina adwo me chia mo osofo ukomo kire na on se nipa ye nsehwe bra ye bre hawa ye namu ye na koba nyina ajapade ye pe nyina ebewu aja ne nyina ho ukohwe nipa egugu ho emumrante emabawa esikafo enne na okodru ho ne ye bie eye water hose edi hohoro ne pa ho a obi owo na jakusi papa bi a odware mu odamu a emassage no wajane nyina ho odafom o enti ye base ya ye kan kira hwefo na etiefo se nipa ntimi nyine nche na adenti na nipa ntimi nyine nche nyankopon so ahye ye bo se ore mpaw yen na ore nyaw yen na ene onyankopon no se na asem no adane ana se tete na asem no boboye nwoma no de onam na difo so de onam atwerefo so de ba breyen eno na ye kan evi se tete no nyame ma tetefo no di won kwana ne nyina meye enkwa tenten a ahode wom ene yade so doso osofo ko asbitia ene bed nyina timi yemma teaching hospital polyclinic district hospitals obekoni nyina yede aboma yare no doso nyame no hye ye bose one ne ye yare safo no ene nyame wa ti be ba fidie so a me maye de twerɛsɛm no de toto ya barabo na de atoto tetefo no asofo tetefo no de nyame asɛm nante na onya home de ma won kra enti Jeremiah chapter 6 verse 16 o se yenko tete atempo no bebe bi okwan pa na da no na yemfa so na enya home e ma ye kra aso ni pase omfa so asofo bebere nim se obesa kire wie kura na e wo se otwe akra ma Awurade obagie Awurade Yesu Kristo di wia e wo se udi Kristo no ho adanse when the Christo who dance krana eyemfom so this all can Matthew chapter 26 from verse 26 to 30 yes we asuamfo no didi wie ye no o ka kire wo se omompai mu enka ni wuo no kosi se obesa ya enti obi hwe me so ye communicant
obi hwem o se me kwa awurade didie makobo mass me chia enwan mu Roman fo nyina me chia mo makobo mass aba na wantimi ani Yesu ho adanse e no kra ye bone enti emara onyankopon frɛ Joshua no hwensam o ka kire no o se emamra nwoma no na dwene ho sɛn na hwɛ de ya twere no mu na sɛ udi ni nyina so de a wakwan so be ye den na ebe wie odi eben na ebe si odi eben enti wo kan Deuteronomy chapter 28 from verse 15 ko ni nyina o se beba se one fa asem na anya adwuma de we na beba wo so na wo twe de nsemfo ye nyina ne se agidifo bebre atoba ha ebi mpa ebo abafom ubu okro obeda kro ntimi mmọ mpa ye bio wa na ne bete na wada ne fon kuta na wada ohun so obombofo bi ene bo ne ho ban e ma de e de esan ade so kye se nipa beda awurade asempo e toda se adanse kra ye bedi mpo nipa penti se entina sida awadwumedi ne ye yida e ye fiada da ye okuada manyame made won adanse eba na yenhwe de Yesu kan no ewo Luke chapter 17 verse 11 to 19 no ye wie pe na MCR maboye na yakọ adanse enti wa wo hwe ya wo tie yen sabre fa wonsuo TV no so o wo documents bi afasi so ebi obi so afa na o hwe me se na se boso me no fiade di kan ye watch night and the watch night no ahya se enti me free ha ya ko watch night obi a wo hwe me a person ko watch night me nya wadwensa amaso egusu den da so for no fa gusu a sida our team ya cheye mu fangu asodo fio ha nya asem keto ho hallelujah and na so wo de ti adanse ne bi and na mebo oye and enkyere so mpaye senia me ya na dada bosome no na me so bi o yare bia se wabubu wani afura ontime nante doctor say yade be cancer osa yade bia betra so no madura enkoda yade ni bi wo ha tumi yeden yade ni bo ye busua yade etimi di unya osofo de na twere sem no kan na ba se woko Jerusalem no fa Samaria ne Galilea na woko kura bi ase no merima du bi a wo yakotafo hia no ogegina chirichiri na o ma won ne so se owura Yesu hu ye mobo na ohunu won no se won se mon konfa mo ho nkokira sofo na ba se woko no won ho efriye na o mu ba ko hunu se ne ho asan no osan nachi e de ne kase be yi onyankopon aye na wode nanim butu fam e ne nan ase da no ase ono de na o ye Samaria ni na Yesu bu ase enye du no na won ho friye na ba kono no de o wo he wa hunu o mu biara osan de na onyambre onyankopon se onanani yenko na wo se ne se soreko ugidie ajewo amen enti sabre osofo Yesu Kristo ebisa se nipa du eno ye bibi mawo na nkro no wo he ti yesisida awa ye ni sida awa hwefo ne tiefo ye mfa nyame asida anya de enida enti sabre de MCR monfanto so sida our testimony time na sabre de mo so ya mo se mo fra mo nya no na mesmiensa ni nyina ye WhatsApp line a obetime the voice note enti ye ba ye den ye bo modern say ye bo voice note no bi na ye bie line na tum adanse ye ba no doso okuo da bi a ye bo bi saa nso na da eye efiada na line say dey be 29th November Miminda anopa no nkuru ne wa hyase God of Possibility Prayer Festival amen God of Possibility Prayer Festival ampaye beja asem trade so si o se escape mama yen ko fa dance no emra entity wa wotie no wa wo hwe tie de awrade ye onso so obedi adanse na wo twe obedi adanse amen oso me onso obedi adanse amen enti yentie de awrade eye
MCR. Cedar for Christ. Papa, maame root ahosenie. Me kasa free ho. Papa me so dae. No obi ka kire me se obekumi. Ena dae no, enso me ka kire ne se ontimi nkumi da wo Yesu dini mu. Enti me ka asa na nipa ne bufuye. Na ring kehie bi hye nipa ne nsa nifa. Ena ode ring ne bo ma pampam. Enti ode ring ne bo ma pampam no. Dae no, wa na me dane mumu. Obi abeka bi amete. Ba me de ntimi nkasa. Me ye se metimi abie ma no akasa wodaye no na ntimi ankasa na mani so tie me enti mani so tie me na me bɔ mpae na me dae papa ade achi ye mi me gi me ho a engi me tie me ja ehwa na me kai se August ni na me wɔ Kumase efiada mpae bɔ baako na wo ka kyerɛ ye se ye so saada ye bi se ya na saade achi a ade ne nkɔ ba bia se ye wo odifo aka de wo ye ho a na se ye de ebi fa so a ade ne ebesɛe nti wa na me kɔfa me oil na wo hyira asoma ye wo TV ni so no me fa oil na me hwie oil ni bi gu ma pampam na me ka se Awurade Yesu Kristo wakɔ adifo abetseke kwapon sen se ye so da ye bi se ya na se ade achi a ade ne nam hɔ se ye de oil fa so a ade ne besɛe nti wo Yesu Kristo Nazareth din se ye wo wo na nipa na hyehye se emra me so a wo ne mu ada ne enko no so se ye yade nso so a yade ne mu ada ne enko no so papa na me hwie oyiri gu me tirima me ka asasem within 10 minutes time eti yare na tu ayira the whole day man titi yare ni biem papa ade chi yan so man titi yare ni biem na me sande oil ni bi gu ma pampam the third day so man titi yare ni biem na me sande oil ni bi gu ma pampam papa Bible sumi nie asa mentiti yare ne nka biem asa mumu no nso so a na nkobonefo no pese mito mumu no asa minto mumu na asa mitimi kasa na me de asida kese ma twedi ampo Nyankopɔn ya asida etoso nso enkoma wo eni wuti mu no odane da nyina mpa ebo amobɔ maye ene oil na amuhyira so maye oil ya uhyira so maye ena agye me kanye saa ka ebia nkamawu timida ase nyame nhyira o papa onye okese pa kosi so obeye kese pa amen. Papa, good evening. By the men sample sorry. Menya adansitie efa nsuo no ho. Mekunu enenyaye. Na mede nsuo esi TV nani. Nti ye bompa ye wieye no. No wanse wo yi nsuo ne baako. Na odi pia wonti. Nim de okoye. Na ntra ana yese bompa ye na wo kan nsuo na amafodi nsuo adat. Ana okachem se ne ka no probi aton. Aman oya woni obi amane ntu nsuo na wo yi no de ko pete car no and many 3 days ohwana obi friends so to car no ama wa jieti ono na me ba no opampam me o ma me si ho biom o sa bisa me se me man direction e ba e ho no na enchine no so waso wodi bibeko wo peso okoto ka foforo na ode ko akra ekoye edwuma nti abo nchine na abobọ mpai egu sum mentobi na okwa ode abo nchine no akọ me kunu kura na papa o pam yeso mi yensi ho bi meye ma ho mi tue na nko en ono zamda e ho direction anu kura dia dance ya na papa de Nyankopɔn se Nyankopɔn na mo so na obechi mi si de besi bia de aseda e me Nyankopɔn se si aka me ne no se na ne etie we hu ne nyonko na ne bofu enne ya ye adofo enne de meka bia wote ase bompa ye kura na wo bobi me ne achi bibi ti papa praise the Lord hallelujah amen. Pampatro de madanse dikan pampatro de me ha me pa dayesun da sebese me sun da wo da nti da kuru me to wo na ba me fun ke to me se me so me radio station bi na me na mo se mo bompa na me joining in prayers no papa one day I am famous say papa we preaching how come so said they was preaching until now we say kasafa daye na church ene me how no ababa be shia tinia na me sin joining until free Saturday no
Ebon na bia de me bia o se me jana me de me phone to Sompa na me ne mo bompa papa sisi na me adum na da ye so na ye basa na enye eyi na papa sisi na me afa so ma sisi de radi adum sisi ye pa na madanse eto so me no so ye papa na me se bi o ba me frema anyam ti me ka che radi se radam mo na mo so me na smartphone akonfo ba me dem be fa me phone ti me ka che radi se radam bo me na me na smartphone onko be fo bi akoma na to bo mame na me se be ya me so me sindi madanse aba papa me ka che radi mo nyam se esi mo so me na smartphone eno ti mo so me sindi madanse aba papa me so ade radi aye no na me se obeko so ya mame me so me bo ade bi ho pai papa me se radi be fo so ya mame de radi fo so ya mame edos ti me de radi as bebre. Hello, Papa. So, Nancy, I read the same book with the enemy. Look away. A famous money, the brown pie, boom, and son, a boom pie in the arena. Walk us a wood demon. We do no yes, Mujum. Only yes, Muja, and not them. The yes, Muja, pity them. A free home. Your money was nice, Jay. I'm coming the hokra. Mammy, it's me at the dem have a coming quamin shoe. And soon so ya dear palm, a brim, soon, number one, who say, Miss Simon, woman, boys, and so Michelle says, a minimum, meaning to me, the cow wishing and couple of the yam. So be beer out and want to see the yam pie boys, so Uncle Swara, Uncle Mudium, and your midday, aqua, Bishop Sapon. I read it in the year, Juma papa. Nti wa odu ho betu so bia awade so be ye ho nsanche ne nimma bebre asesa o mabra boma nti me hye me nua no mo tie nyina nkran se sida nyame me nyina mo me nso no mu yie na ne sanche ne nyankopon di na ngomade no mo no to no mo hye mo edi akire yie pa amen. Sompa so nyame nabon so ya awanwade bi ama menim nua pa enya asam ketsoa na nani week menye onyam boso menkro okwaye setam na pa ho afi da dwundwa to menye so ohun no wonye ana me frɛ no sɛ na mu hu amane wo hu mate nti edu ukuada na nwumre eni mu ni pedua boto mumra na mubenya nkwaje ama mokra November paibo kesi ekoso Cedar worship center afro dan kesi atuma kofodia Abemonsina hospital ne pe be hia onyankopɔ difu a ɔde na yɛ adwuma firi tete na wokuso de na yɛ adwuma bishop Albert Akikopon na wonyina nyame tomi ne ne dom so ama wonye wo kra nkwa na dew adomtofo ebabini Minister Jojo Ahi Joshua Bono and Cedar adomtofo nyina adofo ebanfre 055 700 0367 and 055 730 9080 ukra kwa kinti mentina fi brebi we make a miracle promise afa no ho afa na ba timi da Cedar afo nyina se e da tweda mponyankopon ase so anam papa so aya nwanwade kesiese ya mai e da na se pa ya da na se ya ensa da asedan ken rade na onka papa nso Papa, de nyame ase de rade na moso ama nyame aya ma me papa me da wase pa nyame nhira me de rade ase me da mutim ni nyina ase nyame nhira me kasa firi bekwai ye frɛ me afia na me ho mfa me kura so da bia me TV nsuo si so ya me nom me ton kusua me fa nsuo ibi na me de kopete ho a ade achi a be to ni sia na me sunda ye basa me sunda ye na me gina nsuo ho papa urade na moso ama sa da ye basa ni nyina ye dai ajai se meti won mukura na ase me bibi me dwene se ase bibi dam so ase suro bi enam mompa iboya me de mo hu dwane mo be 2 months me mo bi a me na akase meba honom urade na moso ayi bebre amami urade na moso me menya
ahotoso te se suro na na wo me hu ni na jai ama se bebre na nyame aye na mesre Awurade bambo ento me so kwatentena hoɔden wom papa Awurade na mo so aye bi medam ne mutim no nyinaa se bebre mde Awurade ase amen papa nyame nhyira wo me nua na asɛm na me to w'anim no sese bibia kɔbɔkɔ no interview ɛma ɔmo hyɛ ne 1 month se police for baba ba check ɔmo bibia ɛndi ayi kura na ɔmo ba check bibia sese de bibia deda na kwan mu a ne nsa ka ne krata hallelujah papa me da se nyame nyɛ ɔkɛseɛ na ɔma ne nwosra no nɔso wɔ so bye bye hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Oh, amen. Bon sama Awurade Nyankopɔn. Sabre no mesno studio lines no. Mesre se eya danse na ye die Cedar our dance. Ye wi a mema time ye de bebo mpaye ama hwefo na tiefo. Ti sabre dia me bie lines na tum. Wa Nyankopɔn nam Cedar our so aye bibia ma ona. Mesre se ofra obebo modern se u TV set no anase o radio na utia obe lower volume no anase obe free TV no ho na ahwefo na tiefo atime tie wa dance no enti sabre die eya dance die Cedar our dance 0548931931 numbers no me no studio lines na e di dwuma ofra ye personal number no so a emma sabre into studio line 0551 931 931 0548 931 931. Ye be adanse no atum. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Papa odini baby a o kasa free na. Dia na radio aye. Papa nyame bebre ni papa kasa media some your baby a nyame aye dia mame memma ni nu memma ni nu ya na nka ya mi anka me so ye wu nti papa kasa fitri ni sin na me fere kasa kam che some Sompa no Sompa ya dem ko ma tuye na nyame obehwo nko pon na so hwe me ma ba ho ni me na ba kon so yen fi ba ko mo so kasa so nti ntin to kwa me ba che papa so ni so bi an papa ma kwanche me be na ya kolei akwani ni so bi hallelujah ewu ato me so no kata so fa me ni buso na dia chen ni nenko a me ni moni ni da ko ni mo pentan chen mo me en ka chen me me na ha ka de tia pentan ti so me ko ame ko ana nchi man ni ni na so si kama som chapa para to si ben si bi para ni jimi ni garinche me ni papa ni si ko me ni me ya le papa chen ya ana me da na me ni bus a phone kete mai mo na papa akwanchu me papa to me so no me di so no and then when ya ma tie se a me so mai ni ba hallelujah gana mai gana me a che tanti mai gana mai na me shira amen na me to be ka se be ka ka ma do un amen nyame shira mama nyame shira pepeke to me do dosu ko wo Yesu moja woni oba no onana no so onyi so biom. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ode ne baby okasa free na dia na Awurade ayo. Me pa chom kasa bwa. Me kasa tu bwa se preme bi usu. Me pa chom apara na wie no yare. O yale pa wo ti wo bi dia ba shi ni tri. Em wo kikem. Ena me bom pa e fel shi ni bi ni tri. Nam de wo ye ni bi and me deal with ya no find another thing family. Hallelujah. Bible. Me de obano dosu ko wo Yesu mojem ebebio. Amen. Amen. Eye Cedar our dance na edie also betimi abaso. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayo mama. Aso de Awurade amami. I can't say cable cinema day on John say
ma one so kakra Science in the oil minty. Papa, I mean, amen 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 me do su ko wo Yesu mojam ono wabusua nyina amen praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa frɛ na de na Awurade aye Cedar our dance na edi. But I make a separate conongo, your family magi. If I told the Bapanina, the Omoda Ho, and I mean so made that bedroom, the one who says I said, Bakwa, sorry. See me by and I was sorry, I was, what's in them. And I me found, we shall smile. And if you go me, near Funeso. Need 30 minutes, 5 minutes, and go not a feeling in a die, ama. The young so a die. The first time on that 1:30. Hallelujah. Papa made the Cedar. Nyankopon ase. Erade na aye. Me do no ma ehwe Kristo mojam nyame bambo nya kesema. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa frɛ na de na Awurade ayo. Me de me ho do Cedar awa. Yankopon aye bebre amame. No nye sika. Etuma ye ne sika mba me fro bom me catch out there. Me pipia. Ya plan anti akesi. E flow e catch out there me kun etuma ye nye sika. Ne nyame na mo so no bom pa ye nyame na mo so e bie kwan ama me kun. Na me kun enye bi. Inti meka Nyankopon nyam say nyame benase. Amen. 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 Me de woni ukru ene abusua ni nyina hye Yesu mojam. Amen. Awurade ma mo adanse e chen yei. Nyame a wabie kwan no mie bie nto aso saa wo Yesu de mo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, daddy. Odeni baby okasa fro na de na Awurade ayo. Sorry. But and I know quite an answer Monsieur. Me yapana, the minimum bomb pay me and that the insurance was not a call from a man. None me ever so that in the Islam and better the Amadi explain. It just nothing makes me the 9 o'clock. Amen. Hallelujah. Me do su ko wo Yesu mojam. Nyame apomodeni nyame bambo nya kese wo so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro na de na Awurade ayo. Accra. Atakwa boso. Mit ekria meteo. Ahefuti. So they not okay. For that could be the family woman. Like if you want to never be one that is a minister, maintaining stadium, the Solomon night, or was it in stadium. Then cutting and you say, one month, 33 with 50 days to week. I have not seen different things. And mad you. Hallelujah. Hallelujah. Ma membe do su ko ewo Yesu mojam wo takwa aboso ho yare ne mabiom wa pomodeni nyina nya kesema. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro na de na Awurade ayo. Ba so me de ndam ka so Techimai ahwefo ne tifotio. Actually, I say no bomb pie be none in time no, outside the land catastrophe. So last year, no bomb pie. We reach the person of friend to see the success. Hallelujah. Hallelujah. May the word dosu ko ewo Yesu moja nyame mama dance e chewe. Amen. Amen. Praise God. Amen.
Odin baby o kasa free na dia na Awurade aye. Ba so mi kasa free Enchi. Na Awurade ya dikesi pa mami. Oh you know my so so my no. And it's the nine ko do ye ni ya bi ani ni ye. Ye ni ya pa. And I miss oh ya. Na mi see. Si danyami. Wa kwa tumo a wotu tumo hwe wa kwansa. Nti se mi di o ye sra mi ko to bia. Ya le bia o mi ko to do me so ko ye Kristo dem. Amen. And that is 1 month ye ni see bio. Hallelujah. Amen. 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 Me de wona wabusua ni nyina hye Yesu mogem. Amen. Erade na aye. Praise God. Praise God. Odini baby okasa fro na dia na erade aye. Praise God. Praise God. Hallelujah. Again, a radia, you didn't have your casafro. I must have a casafrin, your mamma. Dan no walk a cry, no line to trace it, dan walk a crabby. After the casa. And I told Cacasa. Oh, online no more. Ma sa cobra online and tonka you praise God. Hallelujah. O deni baby o kasa friend na dia na radia yo. I'm going to get to the let me makuma bombi yakani. Akoma ni nyina ajai. Me do dosu ko wo Yesu mogem. Nyame ya san kwaso apomode nya wo dia. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa Fredi na Awurade ayo. Awurade na papa shaya de Cristiano. Papa shaya de Cristiano. Kani nyina share Awurade ni monyam. Takwana shaya na bompai pa ba. Na Fredi nye na bi nyoji. Na me jiru tip. Ante the plan no is so. Na ko even in no Ghana when you get into some person that you know make it so there's has been said then Ghana make say and have them for the man they ask them to be the problem for the epa. May the those who call Yesu mogem wa Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro no dia na Awurade aye. If I told me to say him from the day Obaji. The radio de pray and no so that and I said me mammy mobile so that I said me mammy. Then say me diana or small sister for me and ya. So I can't say anything and ya me and start doing it so I make a sense of womb. Over papa. I be a thing yes and you soon. I saw be a mouth for me, yes, so no yammy ya. If I'm a general born, if I agree, possible. And I'm a loom, been a bit of woman, son, and the family, yes, or so. I'll be a chain of them family. Hallelujah. Me do dosu ko Yesu mogam. Me ama say na eto ni pa bia na be ya read almost so ne how no. Praise God. Hallelujah. Hello. Hello. Odene baby okasa fro papa. Your friend me Charles. Me tio papa. Me kasa fro Kumase kasa papa. Me ntimu dia ba pendon ko na me ntimu dia. And ya pop na me ya fa bo ka mo. Auntie and menya time am pa be 1 hour auntie no koso na tie me the number no beto. Me for the last caller. Praise God. Odene baby okasa free na dia na Awurade ayo.
Kasa free the Mama Abigail. Baby, any yet you. Better Juma. In my vampire, Yamia Dum, your friend. Our mind said Juvenum. Said Jumum. Amen. 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 Me de obano dosu ko ewo Yesu mo jam. Onkonya mai so mpanyifo na ni madom. Na Nyankopon ni madom. Amen. Amen. We the last color. Mesra mama amfere yentime mfebium. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fre na de na Awurade ayo. Awurade ya de kesia mamme. Efan se. Esia papa sira so na me baba akọ yawe. Na so the ma bofre na nya na ya resa. Amen. 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 Medo abusheni nyina dosu ko Yesu mojam. Amen. Masra samu a mo frɛ ni nyina no. Mo fa ncheme ye de bra na ye adwuma ye ntime mfa ofrɛfo bia biom. Na mo fa ye na mesna ego screen anim eye MCR. Owa obetima ye wa dance and voice note aba. Me personal numbers 3 nyina MCR. Mo fa me numbers na ego TV nanim. Enche me bobo so achero me kan se nne me bompaye agu oye so na masan bompaye agu enchire so nti pebi wo fie na me chire mo se obi oyare bia no ompe oye ne bi na okan James chapter 5 a ose mumu bi hu na mane ose mane yemfra asafo no mpanyimfo from verse 13 verse 14 verse 15 na ye mompaye mane ye wi a yensra no ho Awurade din mo na oyadefo no benya nkwa na se waye bone bi mpu a Awurade de beche na no be ma ne so Yesu kan Matthew chapter 5 verse 13 say ye ni asase so nkyene say ye de wo no yira ye mfa ye nya hwe o se ye hyebere no nyame de maaye ena wo oso so da ye basabasa wadwuma sam onuama eba fom no me se pagya nkyene no me hyira so a enkyere bo no fa gunsuo mu kakra fa dware mo yare bia haw fa bi sra so na ebe kome no bompae Awurade me gina nyame asem so was Psalm 107 verse 20 Awurade so soma na asem koje ne ma me hwe nyame tumi sembo wura oye bia ya pagya wo TV so ena ne ayaresa oye nyame ayare sa tumi mbonwura mu yare bia wo din ne yare ni din bronsam yade ento yade enka yade Isaiah 10:27 7 nti ikonua bia be papai nyame asembre mu sama me gina nyame asem so Matthew chapter 5 verse 13 or say yene asase so nkyene o hyabre no o dewo no Awurade mani nyina mpi nyame tumi mbonwuram me fra danse agum nipa bi a o hwame obi man so say Europe say Asia America Australia continent bia Ghana uyusu a Awurade ma wa danse na botenti oba asase sui entimi mbrem na wasom Nyankopɔn wa apɔmuden mo na Kristo pie na numu nyama wanya yeraba mi hyira so na wo nyame agya oba ne susun kokodemu amen sabre pejawo unsio mo amode nsio siso nyina me hwe nyame tumi ne nyame ahoɔden sɛ nsuo ɛna ne Yesu moja ɛna ne ayaresa nsio ɛna ne esenkyereni nsio de odi nsio ibeye biara Awurade ma wa danse documents bia me fra danse to so wo Yesu demo amen numbers ni mo amutie wo radio no eye 0557 000 967 0557 000 967 no me to su mi no 0557
0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 ochena bono nsiane fa no pa fa TV no to Sompa na hwe dance a ene te say yokwa watch night no e ya hwe dance a ye fa na so fi ho e bi a wo so oben kuma se potem a opa be bia ko bompa ya hwe me asolo fi ho ana ofra me nyame nhira kwaso a na je awrade di na nyankopon odo ba asase so no obema ne botai na bem yesu ama next week ye be say